Da. Da imamo šta je bilo s YouTube-om. Stos! Sto subova. Ne. Ovo je... Ne. Meni to neko jebe. Hvala ljudi na 100 subscribera. Sad stvarno ide giveaway. Ču mene giveaway, Q&A. Ide Q&A. Postavljajte još pitanja na onaj stari video, bum vam dao link u opisu ovog videa, ljudi, hvala za 100. Ja nikad nisam ni došao do 30-40 subscribera. Idemo u sljedećem klipu.